Nós na RVV Blijdorp na Rotterdam. Kami na momento na pasa e football clinic e meet and greet com Seleção Nacional de Futebol de Curaçao a iniciar. Momento na pasa nos team nacional a chega aqui nang e assina na abaha for de bus na que da rondonapa fanático nang. Pamucha nang kutaba daquela sino conheci, kutaba daquela saca portrait, kutaba daquela firma. Depois ia sei tava planear momento, encontro com prensa, pero a decidir, o time a decidir nós que vai direto no nosso pueblo, nós que vai ser fanático nang e na vai direto para vel caminha com a asigi ser conheci e saca portrait com Turene que estava presente for a princípio, estava tinha oportunidade para papia e ser conheci com cada de nós o jogador. Nós tem chance para nós papia com algum de nós, naturalmente a organização a pedir prensa também para duna e fanático uma oportunidade para a vida dia para fanático pois prensa a la dos está para trás, então larga o pueblo, disfrutar de momento e de dia com a seleção e me vou com esse estava algo mais bonito, por certo, para Portugal. O dia assim de mais maneira family day com nada outro. Pero esse ela vai e tá continuar que tu vai. Mientras tanto, gente sigue bem, ela continua até dia sorte à noite, pois dia largo, pero tiro vista com o dia de hoje e meet and greet com a Seleção Nacional de Futebol de Curaçao a iniciar aqui na RVV Blijdorp, Rotterdam. Extra Curaçao, quanto bem? Bom, ouvi bom. Como você sentiu? Ouvi orgulhoso. Quanto bem no que treino? Treinando bom, treinando forte. Quero ter uma competência com o treino que unga. Então, não, andando bem, ouvi bom. Com você experienciando a parte aqui de inteiro o processo. Caminho para bem de nossa comunidade. Para bem de boa comunidade, de boa pueblo, que muita não, eles ainda não mora aqui. Não, me senti ouvi do gym, quero, essa que tá, não quero parte de nós parte de futebol também. Nós temos que sostener, nós temos que dar nosso suporte, não que suporte nós também. Então me quero tá ouvi do que não pode que não do filme para eu como. Que mensagem você tem para tu muito não? Seguir traduro, quero de Deus, como logro coisa, então nós queremos que nós veja mundial até nós parar, mas se você quer de Deus, então se você leu de mega bala, me quero ser isso mais importante. Dank voor het helemaal succes. Hoe gaat het met de voorbereidingen? Ja, ik denk dat iedereen de zin heeft om te starten. Dat was sowieso al zeg maar, de eerste. En nu dat we bij elkaar zijn, proberen we zeg maar, dit ook mee te nemen richting onze voorbereiding. Positieve energie van iedereen. En ja, wat ik zeg, iedereen heeft zin om te beginnen. Man. Even los van voetbal, hè? Wat vind je van de dag? Ik vind het sowieso leuk om mee te maken. Man. Dat je sowieso kinderen kan blij maken, maar ook mensen die jou eigenlijk nooit zien. Je speelt vaak op Curaçao. Dat je hun, zeg maar, dat ze je kunnen zien en een foto kunnen maken. En hun blij kan maken. Hoe voelt het? Ja, het is een onbeschrijfelijk gevoel, man. Ja, man. Ja, man. Wat is jouw boodschap voor onze kinderen? Boodschap voor de kinderen. Ja, vooral genieten van de dingen die je wilt doen en wilt bereiken en daarin geloven. Om even kort te zeggen over mij, ik ben zelf ook altijd bij de amateurs geweest, maar ik had een droom en uiteindelijk sta ik dadelijk op de WK. En dat is voor mij het grootste wat ik kan halen. Dus ik wil iedereen meegeven om te blijven dromen en te blijven werken voor wat je wilt halen. Hey, dankjewel en succes hè. Ja man, alsjeblieft.
Heren, een fijne dag, fijne dag. Wat vinden jullie van de dag? Top man, topdag. Iedereen lekker genieten. Lekker familiegevoel. Het is heerlijk man. Even werk even achterlaten, hè? Wij zien dit niet als werk. Het is puur familie. En wat is jullie boodschap voor onze kinderen? Hun best blijven doen als voetballen. Geloof in jezelf. Geloof in jezelf. Trouwen. Altijd je best blijven doen. En geniet vooral van wat je aan het doen bent. Waar je mee bezig bent. Geniet er vooral van. Hey, dankjewel heren. En succes. Ja toch, dankjewel. Een hele goede, fijne dag voor jou meneer. Yes, we zijn er. En hoe gaat het met je? Gaat fantastisch. Mijn familie is hier, we zijn blij. Dus ja, het is geweldig. Wat vind je van het evenement, van de dag? Ja, het is toch top. Yes, my boy! So you gonna say hi to the camera? Say hi. What's your name? Wat is jouw boodschap voor onze kinderen? For the kinderen, for the next generation, that dreams come true. Believe in them, trust in them, do everything in your power to achieve them. And I'm telling you, look at Curaçao, look at a small nation, smallest ever country to qualify for the World Cup. It is possible. That's my message to the young generation. Hey, thanks a lot man. Thank you, brother.